Hello bhuti. Bhuti, how's it? Hayi yeke impilo bhuti. Jonga ndicela ubuyise ndingumuntu walasisi ukunyobileyo. Ngicela ubuyise lo mali akunyobe ngayo. Sorry? Ndithi lo sise bekunyoba namhlanje ngicela ubuyise la mali. Hayi mina senginyoba nalo muthu nathore. Yemanto awumnyobanga? Ngimnyobile. Na kuyaxelela ukunyobile. Na unyobe wena man. Hayi mina na umuntu anyobile nake sale virgin vile mina ulla kanga. Yemanto ubuvirgin ungena phi ke ngoku? Wena antila ngovirgin phela netime yami ke ngoku. Ngicela ubuyise le mali akunyobe ngayo wena ngumuntu waseLimpopo kanye ngapha wena. Bona first of all ke Limpopo not Limpompo. Limpompo ke bokokwawo. Ene so unyobile na afisa mfachelete. Ukunyobile namhlanje. Ukunyobile namhlanje ngemali ngemadoru. Khawubuyisa imali yomuntu wami wena man. Liya bona na le cherry ya gago senkra nyobana ke sa le virgin ke go botsa ke ra senga ja kuku nna. Nokuthetha ama-virgin lo. Imali ngena apha ebuvirginini. Ngicela ubuyisa imali le akunyobe ngayo man. Ukunyobile nto umuntu waphe ukunyobile. Asinginyobiwa na singigratulate from anyone. I'm not your person. Beba umnyobanga lo. Ngimnyobile. Yabo akunyobile wena. Ngicela ubuyisa imali yakho. Unyobile motho mongwe motsa go botse nnete. Maybe Take man. Phela kwami time ke ngakhatha